Короче, қайтам енді жетті. Мында енді шул теге бізде нәрсе деген әлі Уфада бар бет. Ұныттым да енді остановканы. Ну, Ашан яғы енді Москвада мега Ашан теге шул теплый стан туда-сюда. Мында енді типа шулай енді тоже бүтін мына бұлар магазин енді мына на окраине енді. Как на Украине, как говорится. Магазины на Украине. Мына шулай шиттай магазинлар енді. Сады әлі нәрсеке деген остановка ема Уфада. Ұныттым да енді. Қойтам, короче. Бүтін өсі школға тарятся балаларына. Шулай. Школ дұрыз енді. Мәктеп бақшана.